Ka Meghalaya Human Rights Commissions kala khot hajir yau Superintendent of Police ka KHASI Hill o Ritu Rajrawi halor kejeng persang ban bangkit jubor ya kalong kemi besyak jengit syah hospital kat kum kekerwo na uskatri ka MHRC ka Commissions kala panru ya ka kaipot ka babnia na ka Director General of Police DGP halor kene kejeng jia kadai hakamit kanda trik chong manajeliu OSP ka KHASI Hill ulalai syaka jaka basong syak jengit kalong kemi na umdin ka kong bindas im bat persang ban penggit jubor ya ka asya hospital ha kene kejeng jia kalmi kejeng ya tanya ka bajur bat kinong kersan ka kong bindas commissions kala peta ya ni uhe pulit ka district ba unwan mi dalade hakmat ka commissions ha ka arpetrik chong manajeliu kumban chukreu ka khnam kala ujor syaka MHRC halor kene kejeng jia persya ya OSP ka KHASI Hill district